Alright, now in this video we're looking at past simple in action. Бұл текстте biz бұл видеода biz текстке қараймыз. Бұл текстте biz ошол past simple'дың иштегенин көрөбүз. So, let's begin. Last Saturday, my friend Laura and I decided to go to the cinema. We agreed to meet at 6 at the cafe because we wanted to have a drink before the film. I was late, so I jogged to the cafe and arrived at 10 past 6. Laura wasn't there. I waited for a few minutes, then I phoned her on her mobile. "Where are you?" I asked. Laura answered, "At the cinema." When I arrived at the cafe, you weren't there. So I walked to the cinema. "Be quick, the film starts in 5 minutes." So I hurried to the cinema. But Laura wasn't there. I phoned her again. "I'm at the ABC cinema. Where are you?" "The ABC? I'm at the Odeon cinema." Let's read it one more time. Дагы бир жолу окуйбуз. Last Saturday, my friend Laura and I decided to go to the cinema. Өткөн ишемби күнү мен жана менин досум Лаура киного барууну чечтик. Чечтик. We agreed to meet at 6 at the cafe because we wanted to have a drink before the film. Биз кафенин алдында 6да жолугууну сүйлөштүк, макулдаштык. Себеби фильмдин алдынан бир нерсе ичип алалы дедик. I was late, so I jogged to the cafe and arrived at 10 past 6. Мен кечигип аттым эле, ошондуктан кафеге бир аз чуркадым. Jog бул мындай бат катуу чуркоо эмес, бирок жеңил чуркоо да. So I jogged to the cafe and arrived at 10 past 6. 6дан 10 мүнөт өткөндө жетип келдим. Laura wasn't there. Laura ал жерде эмес экен. I waited for a few minutes, then I phoned her on her mobile. 5-6 мүнөт күттүм. Жана андан кийин мен ага телефонуна чалдым. "Where are you?" I asked. "Каяктасың?" деп сурадым. I asked. Laura answered. Laura жооп берди. "At the cinema." Кинодомун деп. "When I arrived at the cafe, you weren't there, so I walked to the cinema." деп айтып атат да. Кафеге келсем, сен ал жерде эмес экенсиң, ошондуктан кино жакка баса бердим. Be quick, the film starts in 5 minutes. Шашыл. Фильм 5 мүнөттө башталып атат. So I hurried to the cinema. Ошентип мен киного шашылдым. But Laura wasn't there. Бирок Лаура ал жерде эмес экен, кинодо эмес экен. I phoned her again. Phoned her дегенде мына H түшүп калып атат, сөз бат айтып атабыз, ошондуктан түшүп калып атат. I phoned her again. Мен ага дагы чалдым, дагы бир жолу чалдым. Again, дагы бир жолу. I'm at the ABC cinema, where are you? Чалып туруп айтыптыр да. Мен ABC кинонун алдындамын. Сен каяктасың? The ABC, I'm at the Odeon cinema. ABC дейсинби? Мен Odeon синеманын алдында турам. Дептир да. Okay, so as you saw, these are simple past. Булар жөнөкөй өткөн чак. Бир нерсе болду да, бир нерсе өткөн чакта болду. Мунун мааниси ошондой. Жөнөкөй өткөн чак деп коебуз. Себеби өткөн чактын ар кандай түрлөрү бар да. Мисалы үчүн өткөн чактын эле 4 түрү бар да өз негизи. Past simple, past continuous, past perfect и past perfect continuous. Азыр биз мисалы үчүн past simple деп өтүп атабыз.
Бул жөнөкөй, эң жөнөкөй өткөн чак. Мисалы үчүн бир нерсе өткөн чакта болуп бүттү да. Мен 10 жыл мурун Нью-Йоркто жашачумун дегенди кантип айтам? I lived in New York 10 years ago. Ошол эле. Okay?